Kembali perlok saja simpat haganeka pur ke bamenta kan malam ya pi ya gawe kacing itu karena limba nak ketin macam ublay caphang kacing pedri ujona akmat ublay padangan dengan peniru ya kijing lamprang kibla saut nak ketin macam ublay kaktin utrai kawan ujona kaong let chani nebe namar kata kan nombak kalong ke bakrau sisa pato perta persa yaka yaki jingle boman jangka kalawan kiu akmat upa Henry ujuna upedri satarsi bau perkat banlait naka jingkot uble banlait chani nebe hangta ulalit yer sacupa wadu la siu kabailing banlait satarsi hangta uble la penmi ka eryong bacur kaling bu ujuna usyong kamala syu banyat kiriuling kila septing namar kaling bakisyong kala sape kala sa kenting hangta kaling kila ya bret lagi marki mata syaduryo pan pensting ya de pan laj na kecingma ujuna kadba udang uthe lingai kumta orang paling lawan ujuna ulaong hau konong thie kei kane baje toki tu doai hau ble jokme won pelaj jangi na kane kecingma hangta kila penno ya kecing kalai pertip na kadau jongno kane kawan je hangi hangta kecing kalai kahap ujuna nama ujuna ula perri na kamat ble kita kibri kala shifting si kete kila ya kali hau ujuna kane pamile kita kibri tip ujuna pedri nak mangat ubli yang mengin le kumdo sa kadurio kam tai chai su ujuna ong tu sim tu bret jama hakani kadurio perkila sim ujuna kala bret ujuna hakata kadurio padang ta kadurio kalong cacai ubli yang tahu pen kre ju do ka we mutli ju ujuna laisni ujuna udon hakpo jumdoka nama nakmat uble ujuna pernah 42 nama kajing jinca nama pamela bret janga sakaba celutan ai ba kajing duai jonga same kan kiu jingki palo jingat pelung kita lep janga mina syup janga nakmat jume kopa uble lo yusngo ya kacing duai ujuna nggak kepo udoka uble lo hukum ya udoka anpri ujuna saringkeu hakaba arsin kekin uble kawan biang ujuna coj ujuna uyeng manlek perta persa yaka jingle paman kanini be naka jingle paman kanini be pada ka jingkela kepamut yakila phai si uble lada biskutan nat patun mi yakum kini ki video soba share like subscribe yang ada channel karena mangan laban pemi pat video aku pat kisni pat kipol kedua sibon tolong dibakalan ban sakri ya ublay